Tapi sama satu peperangan teh awak dengan
licik anjing. Naon mana mah licik anjing dibantuan ku si Yogi anjing. Anjing awas anjing licik tu rame anjing. Rame anjing mana mah licik anjing. Balik aing mah anjing. Resepnya generasi orang mah anjing. Coba mun orang bisa balik di ka zaman baheula heula nya. Bikin lah tua. Banyak cerita anjing.